अली खानजादे खून प्रकरणात अटकेत आशिल्ल्या 3 जाणांचो बिरेस्तारा मडगांव जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केलो। सय्यद लतीफ, अलाम शाह आनी उबेदुल्ला मखनदार हांचो जामीन मंजूर केला। किरकोळ कारणावयल्यान 3 जाणांनी मेळून अली खानजादे हाचो सुन्नी गुलिस्तान मशिदी कडेन खून केल्लो। ह्या प्रकरणात 3 जाण न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्ले। जो मस्जिद आसा गोगळाक थंय एक मर्डर जाल्लो आणि 8 जाणां अरेस्ट केले, 2 जाणां एंटीसिपेटरी घातलेली। एंटीसिपेटरी वॉज रिजेक्टेड and we had filed a bail application, regular bail we had filed for the 3 accused, the applicants I must say, उबेदुल्ला, त्याचे उपरांत आसलो सय्यद लतीफ आणि आलम, ह्या 3 जाणां बेल घातलेली। ती बेल आयज आमकां ग्रांट जाल्या विथ 2 लोकल शुअरिटीज आणि देर इज अ रिस्ट्रिक्शन की त्यांनी त्या मस्जिदी सायडीन तेणी भोंवपाक जायना किंवा मस्जिदी वचपाक जायना। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। सो 3 बेल्स आर ग्रांटेड टुडे। आणि किती कंडिशन दिली? ना सध्या तरी 2च कंडिशन वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर बिकॉज ओपन कोर्टान ही ऑर्डर प्रोनावन्स जाल्ली। तेणी 2 कंडिशनां आमकां जजान मेन्शन केल्ली। सो वेटिंग फॉर द डिटेल ऑर्डर आणि शुअरिटी आमी आयज दिवन त्या एप्लिकंट्सांक ते एक्यूज आसा तांकां भायर काडटले। कितें को एक्यूज म्हणून फ्रेम केल्ले तांकां एक्चुअली एज पर द से फायल्ड बाय द पुलीस तांकां दे हॅव बीन बुक्ड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी। सो वी हॅड आर्ग्यूड दॅट की क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी म्हणजे एक्झॅक्टली जालें कितें। एंड इन द से दे हॅड मेन्शन्ड की जे डोनेशन्स जे तेंगेले फंड्स आसा सम डॉक्युमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू सम एविडन्स जाय, ताका लागून तांकां हें केलें म्हणून तेणी मेन्शन केल्लें इन द से। बेस्ड ऑन दॅट वी हॅड आर्ग्यूड की बाबा दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन क्रायम आणि सिम्पली त्या डोनेशन फंड्सां लागून तांकां तेणी प्लांट केल्या म्हणून, म्हणजे आमचे जे एप्लिकंट्स आसा तांकां केसीन घेतल्या म्हणून। This is with regards to the incident of the murder case of Ali Khan at the Masjid Matta in Gogol, wherein we have filed bail for one of the accused, Nizamuddin, and we have taken the defense of an alibi. The Honorable District and Sessions Judge, Judge Ram Prabhudesai, was pleased to grant bail to the accused applicant by imposing conditions upon him. The conditions will be uploaded by the Honorable Court in the afternoon sessions. However, the bail was granted based on furnishing surety of rupees 25,000 of 2 sureties.